şehit Huzni pismamı من الله abi منه em behevre aynı zaman em havale hevin yani yaşıt olarak amri meciyek yani aynı salede aynı mehede em hatını dünyayı yani em behevre mezin bun şehit Huzni yani de zarotiya xoda hinek özürli bu hatta hafta sala ne meşya pişti hafta sala hin meşya و yani cavulda yani va mazlum bu insana ki fakir bu de icar mesela xortaniya wiji be hawe havale wi nebu yani em mesela em havale hevbun tadi em medlist em deraviyan ma oyun delisten wi nekani bu yani vekme bazda em beje çünkü hinek dinlege xoda özürli bu icar em behevre me şivanti kir me havalti kir yani velhasıl havalti ya me hayyani roja ku şehit bu yani devamı em behevre mezin bu haya em doğuma me hardwaji em de sala hafte de hatin dünyayı yani neslu hafte hazar neslu hafte و de sala neslu و nodu çara jî hazar neslu nodu çara jî şehit bu de sona sale de yani vaki behawe mesbe roja em de هاوي ما كرمانجي زفستان روجا زفستان أولي عين ديسا عم لبا هفبون أم ديسا لبا هفبون عين مالي دا أم هزنبون حتى حفت يعني بين 6 سالة أم zaten باوي ما بري هبو أم عيني دا مالي دا بون بشتي حفت سالة artık meşya أم بهفرة بون خور ما بهفرة شفانتي كير هفالتي كير يعني إنسانا كي فقير بو fakat çava ku أم بيجي de sala haşte u haşta nehada artık cami u nemej u beri mevat iştana men yani jmera bave meduotin men nezani bu yani gerçek avi yani men nezani bu kamera her camiye çiye me Kur'an'a xud xwand me xoj piçukiye de xwand bu fakat şehit Huzni de avi salana da yani de haşte u neha şuin de nodide دست به قرآن کر دوامی قرآن آوی لچوله پیر ربو جنمیجا خوراجه خواندنا خوراجه جامعه خورا پر جمت تفادی آنها این آجیم دبیجن yani جمت تفاد daha takvalitir bu çünkü yani mesela em şivan bu serma bu nikani bu yani em havale hev bun em pir bun men nikani bu nime desmej bigirta ji serma ve devamı desmeja xud digirt نميجا خو دكير يعني gerçekten insana ki yani pir mazlumu bi takva bu çava ku yani cami nas kir dava nas kir je camiya xo je derse xo je mesela insana ki ku amre bi 23 sal hin dest bi Kur'an'ı bik bu xuyine u devamı Kur'an'a vi vera be gerçekten yani tişteki önemli icar roja ku ve şehit ji baba disa am behav durabun mecbu yani mecaki tu 5 metraj peşya insana xuya nedbu am behav durabu am hardu behav duram şivan bun me peze xuan dakir ijaras çum hendawi ama cekle şehit bu hindike ki jewe da qas 100 metre as çu mgo wala mgo huzni me peze xuan dakiriye بمكان يا حناكي خم كيرجو أوجي تشون جمرة أجوي قتيام يعني بالكي قدر كي أم بيج بالكي 10 دقيقة نكت نهاري فقط دنجي تشتكي نهاد يعني دقارات ديتنا من ويو شهادة تاوي 10 دقيقة يان درواس تبي يان ناب هاي أم جيتنا أزل بازي خد دقارم إيجار جيكو ليه شهيد بو يعني تعطى كيمية سجادة بو دافي بستي ما إيسال أم تشون مديسة ديت داوی بسته دا yani herkesi yani her şivane ku duve noktaya bahata herkesi li serve taate nemej dikir yani vak jmera bu vak mescide yani belirli bu hala da jiverre yani hala ji insanı ki luver saata lemeja nivro var asr var maghrib var luver zamanı ku af heb ev taata herkes li ser nemej dikir disate luve dere لميجا خودك اشياء خداتين لسر تعطي دكيف نافا لميجي د نافا لميجي ده يعني براوي ددن وشهيد دكن
yani بوی مظلومیه و اشیای ویجی مثلا چه ویره بو اشیای ویجی بوی هاوی دبن yani via sadece yani tabii şehit mesela bimana şehadeti gerçekten şehit huzni yani ev لميج او نشانه شهادت او شهاديا وي كو لسر الميجي يعني لسر الميجي وام تفجي زانه انسان كو الميج نك نهر سروي تعطي مثلا غوري خو سولي خو داني بون كلاوي خو داني بو اشياء خستبون ناف والسر تعطي حتى هاوي كتبو جي هاوي سجده كتبو يعني السجده شكلinde yani mesela ابوي هاوي كلاكاتا خدا بوی هاوی کتبو شهادت هاوی yani بوی هاوی پر حنک چی بو پر yani havale havun per hanek bimere dikir bimala xud dikir ne ber bavê xwe radibû ne ber diya xwe radibû însanekî feqîr bû yani axlaqê wî jî xweş bû de însan mesele di gençtiya xwe de illa însan mesele car hey tiştekî bilerek veya bilmeyerek belki nizanı hata olabilir fakat yani bilerek tişteki nebaş ne dikir tücari yani dimala xuda jî fakir ahlakî wî xweş însanekî di halê xwe de bû yani bi vî hawî tiştekî em bêje ne çê jê çê nedibû di wê zamanê de di wê dewrê de yani ava em bêje ava welatê me özellikle yani em bêje çend gundê me di wî tarîxê de di ambargoyê de bûn ji taraf hem ji taraf PKK'ê de yani mere nikanî bû saetkê yani tu bêje saetkî kanibe serbest li cîkî rûnim rakevim was yani sakin serbest ne mümkün bu birê me çünkü yani emîntî tune bû çünkü zulma wan wê çaxê pir bû li her derê tu mêze dikir yani her ro li her derê însan qetil dikirin baskınî gunda dikirin ji vê derê û hetaniyan bêje heta tulwerê belkî 10 mayîn xistin riyê me yani zulma wan hiç yani hiç bi hawakî jî yani mere nikan îro mesela em zulma wan bêje mesela me nikanî bû biçûa bajara belkî bi însan pirê însana li va derna em bêjin nan di nav wan de nedima yani pir yani zulmekî pir li serê vî milletî hat kirin ji taraf PKK'ê de hal û hereketê wan tev zulm bû xwedê şehadeta wî jî qebûl bike û me jî heta son nefesa me li ser şopa wana ku wan şopa Pêxember aleyhissalatu vesselam takip kir mezî li ser wê şopê neşemitîne heta son nefesa me û şehadetê nesîbî me jî bike înşallah.